Anyang laki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, litaw. May kapitong tatang. Manumat na babae tinangpaay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasiyo tayo, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Wow, mariknak nga isunti babae ka paragpagkaw. Aya? Wen tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isunti asawa. Ay, kasta manin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak iji balay da. Tagdato nak manan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mat iti pangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak at talagan. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa maamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asungbat kanyak, Lito. Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga minapangal daw ti panagdaton mo kiniri na lain. Mabalimat nyagdaton kay tirabi ay. Saan mo't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Remelain. Iso lang ti babae nga ayatak. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak no saan nga iso ti maasawak paray. Mapugsat ti anges kaw. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kiday. Papananta. Punasam day ta sakit tinagamaw. Kasano apunasan? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta simmang bait. Adda ka dito'y balay Aya. Ako nakno, dako ni di langit. Anya langit nga bagbagam mat litaw. Ako nakno na tayo ako na naglemes. Iti arak. Adabay mo, gaya mangas kaw. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nay. Abayain, hagsangit kamutain. Anyat na pasama kaya anak kaw. Pinainak ni Remelain tatang. Aya. Apayakas talang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Remelain ko nak. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak kaw. Kastamot la tinaraaramid mo ide. Nagsangsangit ka. Tatang. Kunak man no sigurado ni Remelain nga asawaam. San mo't gayam? Anyamot ti kastoy na biyag. Makasasawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, Lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo dayay. Bun ngagpaiso niya. Saan nga iti pananguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa'y. Isulaing ang tarma Litaw. Agbagay kayo kini Perlita. Armak man ngagpaiso ni Perlita. Makamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang ngay. Ang mga no iso at talaga ti kagasat mau. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka ni tiday tangaramidam litaw. Ang mga numasakitan ka katagsangit ka manayn. Anya laki din ni tatang. Saan to na mapasamak dahi ta? Aus. Well, siguradong dahi to yung aramidag. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. Naay. Marikrik naktatang. Dandani akon mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasar ka. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam Lito. Dandani amin en ababae dito'y lugar tayo, kat nagdatuna mon. Kinapudno na. Si kagayam ti ipit-pitik ti pusok. Si katilubong ka. Anya? Apay nga katawa ka, Perlita. Di nakpandrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam kadagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom day ta? Imbaga dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo.
Anya, Ay na, iso nga amo kung dagita a dialog mo nga agdaton. angam sa balik ti marikrik nakparakan ka, Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdato nakkan ka. Panunutag pala day tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang kuan nagika sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa itipaltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo ngamin itipan naturog na. Anya, inka saan na ka itipaltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamakak iso api manawak adago sa ijibalay ta. Ay, ang mga nawan mati sa bali akay papananti pa nang ikasan itipaltog Nagbuteng kamot adagusan. Narigatoy, pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumanayin tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak litaw. Sa bagay, ipalapal kulat ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidam. Masyanak launayin kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen nga Rod Victor, talaga makasasawa kaon. Nagrigat tagtip-tipal. Ay, un kayam. At damanin aramidin ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Anda madlaw kaw. Anya day ta madmadlaw yo tata. Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Oy, di mo na kasarsarita day jay tao, gaputa irresponsable day jay. Ay nasingpad ni Victor tata. Anya na singpet, ket no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor, day talamang mangan ti amuna nga ramidain. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan eh. Dandanay napayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga ron ti dandanay, litaw. Dandan eh mapasungbat ko. Asawag to ni Perlita tatang. Ibagbagana nga ay ayaten na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kaya't mo kadimat nilitaw? Diyak ngamin kaya tikaskan ko na. Anya? Nay, apay ngay? Nagangot mo tisang aw na. Anya? Apay anak ulimag ka, Victor. Kasla na pagparparikutan. Masya na kun kin kalitaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay jibalay da. Basta saan ka na mapanidya balay da. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manan kan kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya? Agawid kan lito. Apay apagawidan na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matlati serserbi ti bagam kanyak. Anyat kahit mo sa wan, Perlita. Saan ko maama sa tirik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanyak. Agsaysayang ka lang iti oras kanyak. Anya? Tatang, napaayak man ay. Diyak kaya tiyagbak. Unayin day ta, mapaspasamak kan ka anak ka. Awan matan ti mangayat kan ka. Wan nga ron, tatang. Makasasawa ka talagan. Nagrigat tagtapal. Di ka di mapukawan iti namnama anak ka. Awanan tinamnama, tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manin iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka litaw. Napaay ka marayin. Ay, manay na. Awan sir-serbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mo nga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax. Addan to. Jaketi mabakan. Jaketa talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw.
Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wine, apay ni Nana Saripda. Wain, isulagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya't timabaakan, mga asawa kan iti bakal, day talagan ti remedyaw. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ha? Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat, kabailak pa'y lito, oray mano around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na, lito. Kabailak pa'y iti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, sang bata kadagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, Nana Saripda. Saripda ko namlatan kanyak lito. Total, asawaan nakmeten. Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak saripda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Saripda. Makasasawa ka talagan. Hanggang, bakit mo ti asawaam? Urayan na. Tinapatag sa anak ang mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin a manukang. Ha? Ay, kwa. Kabaalam pa nga ta, saripda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya, Uwan tatang, napigsapay ni Saripda. Isunti asawaak. I love you, Saripda. I love you, Matlito. ha? Nagkiss damot nga agpaisong. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.